silibonisa silijabulela nasi ingoma ye-Good Friday madoda ngiyithela ngandlela eziphezulu ezakulezi nsuku ku-YouTube yena case Charlie Chiwa kuyini lokhu mina engikubonayo kuyini engikubonayo hayi bantu kuyini engikubonayo hayi bantu kuyini engikubonayo korona ijwayela abantu kanti ngifuna ukwenza korona ijwayela abantu Tula kweka skopa korona ijwayela abantu kanti ngifuna ukwenza korona ijwayela abantu kanti ngifuna ukwenzani ikorona ijwayela abantu manje abantu sebethatha amachansi besebenzisa iCovid ningathatha amachansi bantu nilimazane nilodwa tuliwena thethe abanye bathatha amachansi besebenzisa ikorona kulabanye abathatha amachansi besebenzisa iCovid abanye besebenzisa ilockdown abanye besebenzisa iCovid abantu bathatha amachansi ningathatha amachansi bakunjesu soba abanye banatha private babuye bethawe public 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 besebe moshela abanye abantu besebe bangela ba-accident ezomchaza pepito kurikwakuba ayenzo maklawuti we khamzi ostrich kunzima madoda lalela uzi ukuthi kwenziwani lesikhathi se-COVID kunje so bayareyitsho abadala emakhaya yeso sesilayisa kunje kuyisikhathi se-COVID madoda lalela into ezakalayo madoda emakhaya umdala usilonda nomdala olujamela madoda bengabangani beyakhile besesigabeni bathengisa inkomo zabo madoda sebethengisile inkomo zabo obuyabuye lombona ujamela athi asilonda njengoba sesithengisile inkomo kunje itshwala muvale kwi-lockdown senzeni mngani usilonda ethi ajamela asithengi inqola fa njengoba vele singela nqola kanti siyabe siyalayisha ngani ya ujamele ethi ayifana lapho ubuyela umbono omuhle noma uhambe-ke wena edolobheni njengoba wona uyazi idolobho mina nzasane emasimini ujamela madoda anikeze usilonda imali usilonda avukela khona madoda amthatha amabhasi madoda usilonda siyakhona le ngomlawayo aso silonda wareyitsho umdala usilonda kuseni madoda empondo zankomo sefikile komlawayo khona ngale uselokhu ebhodabhoda khona phana usilonda kothiyema hayipha khona phana ebhodabhoda nje uyabukabuka izinqola zivalele emafensini lapho kulitsotsi itali kuyabuya kuzishayela umlozi yemthala wareyitsho itsotsi kade emthala ngubona ngikhashane ngokubhodabhoda uyabukabuka izinqola kanti ufuna inqola yini mthala ye fana ngifuna inqola ngifuna ezimbili eyami leyo mngani wami zehlukana ngombala nje kuphela ufana ethi hayi madala wena njengoba kuyisikhathi se-COVID kunje ngiyakubona ujagile lawe madala ngolo-ke sungalindi ukuthi kuze kuvule ngubhodi semuva ngale sikwenzele njengesitafu sikushayele masinye emahofisini lalela uzwe reyitsho umdala ufane
wayobhodisa umdala emsesibhedlela efike emhlalise emabhentshini laphana okuhlezi khona abanye abapheshensi afuna ukwelatshwa laphana ufane ethatha imali kumdala ethi siyambhalela amarisithi ufika kunesi uthi ubulala umdala laphana ugula umkhuhlane wengqondo ubulala umkhuhlane wengqondo umdala ugula lokhana kwabhalwayo so lingamseseqala ukukhuluma ngenqola bakithi uyingozi umdala engalilimaza limthatha limhlaba ijekiseni langenkangelana nako faleshakanje kunjani bakunje uhlala amaminisa adlula umdala lokhu ehlezebhentshini athalathala zabona isikhathi siyahamba eqalisa umdala yebagcobani kathi kuyambuze nxa kuyisikhathi se-covid umuntu ezothenga inkola yakhe nomntanakhe uyafa kwesibhedlela nako sokuqalile bafana emthatheni amane segijima ngesiphangiphange ethatha umdala cwa ijekiseni umdala elala besebenza sebenza wena umdala ephaphama ekhubeka kanti bagcobani nxa umuntu vele ezothenga inkola yakhe nomntanakhe uyahlatha ijekiseni sokuthatheni bafana sokuqalile cwa umdala bemlalisa uqhubeka umsebenzi uqhubeke eqalisa umdala kathi kuyambuzo banesibathu kakumuntu nxa ezothenga inkola yakhe le sewuqalile bafana mthatheni cwa ijekiseni sakho isikhathi madoda kwaze kwathi ngamapasti usiyabuya-ke umntu womhlophe-ke udokotela omhlophe uyafika ukuthi kanti kwenzakalani ngalimuntu abembuza umuntu umuntu akhuluma isitori ngesigcweleyo madoda umuntu ungathayile umuntu kahlanyi lo nangu umdala-ke bathensi ikemekemise imvelelo usebulewe amajekiseni usengena indlela yekhezi ngenyawo madoda kodwa khonale dula kwethu imali isihambile manje so shushu wareyisho mdala chop alingathatha ama-chance isebenzisa icoron alingathatha ama-chance isebenzisa icovid alingathatha shushu nabo umdala eshaye siyafika ekhaya khona le madoda eshaye ngenyawo xa siyafika ngale-ke umdala ujamele uqethukile ngaphansi kwesihlahla somkokolo lekho ekhaya nomkokolo emasimini akhe sezimtshayile ezakhonale komrikiti uyazibuza ukuthi kambe unkulunkulu wayengathatha umkokolo into engaka ayigaxe esihlahleni abesethatha intanga ayifake ithanga into enkulu kangaka ukuthi ingakhuli ephezulu uteyelo kesaladisa umdala kweko kumkokolo tha phezu kwekhala kweko ujamele wathi ulithanga ngabe ngehle ngezivanya bese urokobheka la dula kwenu wadliwa umdala usilonda ka esehlangane uyabuya madoda ehambahamba ngesitaratha ubona lapho abafana uyabingelela basemlileni salibonani madoda alithumi uyamphendula umunye umfana osemlileni uthi hathi mdala sishota ngehafu yethu kunye lawo ukuze senze amadoda alithumi lawo wabalayo so labo abantu babe bangaki bablasters dula wethu abanye banatha private babuye bedakwe kupublic sebenatha private babuye bedakwe kupublic ibenatha private babuye bedakwe kupublic manje so usiyaphazi khona namadoda ema-resettlement usobhuku uyakhala ngomntana akho sethetha amadongo omngane wakho umfundisi siyathengisa ekuthela imali yokunatha private alo roja izonjalida kwamzala izasehla siyaphazi khona lofuduthi madoda esedlini kwenzenjani bakunje ingathatha ama-chance abanye banatha private babuye bedakwe public 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 besebe bangela ama-accident besebe mothela abanye abantu besebe bangela ama-accident besebe mothela abanye abantu besebe tshotshela abanye abantu yeso ikwento kubapashi kugwabalala izizikavu zabo athendi igqwenya labophikisani sehla siyakhona lebunandini
ngale Soweto isokubangeni okhabeke sokubangeni